Velkommen til Balai Natur og Wellness Center, et fristed af ro beliggende i den fredelige landsby Bhaktawapur, Delhi. Spredt over 10 hektar roligt land, tilbyder vores center et tilflugtssted til foryngelse, omgivet af enkelheden og skønheden i naturen. I over 18 år har vi hjulpet mere end 50.000 sundhedsbegejstrede gæster gennem et bredt udvalg af mere end 56 unikke naturopati-behandlinger. Fra ansigtspakker og fodmassage til specialiserede terapier som Gansi-bad, mudderbad, Shirodhara, Janubasti og Netrabasti er vores behandlinger designet til at afgifte og genoprette din naturlige balance. Vi tilbyder privatliv, komfort og personlig opmærksomhed til hver enkelt person i behandlingscentret. Vores smukke boligblokke tilbyder en række forskellige indkvarteringsmuligheder, fra luksuriøse premierhytter til hyggelige økonomiværelser, alle tilpasset dine behov for et behageligt og fredfyldt ophold. I vores storslåede spisesal, Annapurna, tilbyder vi nænde måltider tilberedt under vejledning af læger og ernæringseksperter, som sikrer, at hver ret er skabt med omhu, præcis som din krop har brug for. Fra gamle helbredelsesmetoder til moderne terapier, tilbyder vi et bredt udvalg af behandlinger som ozonterapi, fysioterapi, harmasker og fodmassage, alle med det formål at genoprette din sundhed og vitalitet. Vores sundhedsbevidste kunder vender tilbage år efter år, og de bringer venner og familie med for at dele den naturlige helbredelse, de selv har oplevet. Greetings everyone, my name is Tatiana. I am originally from Russia. About this fantastic place called Balaji Nature Cure Wellness Center. I learned from my friend. So he recommended this place for me around 3 years ago, and since that time I have been coming here regularly. So like I said, 3 years altogether. I came here without any particular issues, so by the God's grace there are none, but I keep coming here to maintain myself. Hi. My name is Pooja Chandna. I've arrived from Hong Kong, and it's been now for 4 days I've been taking the treatment. I got the recommendation of the place from my friend of friend, and I made a good choice to be here. The overall vibes of the place is quite positive, and the staff over here, the food and everything, I'm enjoying it so far. Hos Balai Natur og Wellness Center kan du opdage naturens, helbredelsens og roens kraft. Din rejse mod velvære begynder her.